Telebistan 11 saio zuzendu ditut. Honenak Trikitraka Trikitron eta Downtown. Non izatozte zuek? Zugarra morditik? Potoloa eta puerkatik. Txano gorritxo! Gaizkile zitala zen. Bai, lapurra! Te he visto ya entrenando ahí, serio, ¿eh? Sí. Joder, qué fácil. ¿Vamos un poco o qué? Let's drop down to the point. Let's get together and roll that joint. Please don't forget what I said.